I dobar dan vama ljudi, evo nas ponovo u Zombijat. Danas ćemo igrati, ne znam što ćemo igrati, ali samo znam da su neke čičegliši. Ovako na desnoj strani ovdje okrećete, ali ovo kako okrećete, samo okrećete glavu i gdje okrenete s ovim srcama, tamo glava ide i upravljate ovim čovječuljkom. Sad ću ja da izgubim, kao što vidite, ili možda i neću. I pobedio sam. Znači idemo na next level. Ajmo sljedeći da vidimo kakav je start. Znači, borimo se protiv crnih i sivak. Sad treba, jao. Dva put mu udario. Boga mi je dobro nakultirao. Sad iz okreta. A men udar. Skada nećemo. Ajde. Ubi ga. Buhuhaha. Sve. Izgubio sam. Što next level? Ako se. Ajde. Fuck. Idemo sljedeći. Idemo. Skači. Kako je to bilo? Kako me razbiše? Kako se ovoga treba? Ajde, sad to. U glavu. Ne, mene, njih. Njih u glavu, ne mene. Sad. Ne, fuck. Fuck, izgubio sam. Čekaj, meni nema facecam, samo 2 sekunde. Što je s... Okej, ne znam što je sa facecamom, ali muka mi sad da ga vraćam. Fuck. Gotovo umri. Sad iz okreta. Fuck. Ubio sam ga. Ne. Ja ću da izgubim. Još jedan na 100. Ne. Kako sam izgubio? Čekaj s početka. Sad znam kako da ga odigram ovako. Ne. Dvojicu sam prespojio. Još jednoga, dvojicu. Ovoga moram da ubijem sivu. Fuck. Kad kaže fuck you man bitch. Fuck. Los. Mrzim tu riječ. Volim kad mi je Vander. Ti šta? To, hajde, big. Knockout. Gdje je bio knockout? Ubio te. Ne u glavu. Ja ću tebe. Pršte. Na sve strane. Fuck. I ovo je bio knockout, dobar. Sad ovdje. Lase. Level 4. S početka. Dobre. Fuck. Mene ne ubijaju non stop.
Ako stanem ovako, možete li da ubijete? Možete li da ubijete? Ne možete? Znam ja da vi ne možete ubiti. Kako se htjeli ko ovnovi. Sad, fuck! Puh. I sve sam opet promašio. Ajde da ti epizod. Dole glavu, ne smiju u glavu da te udariju. Ne smiju u glavu, ne smiju u glavu, ne smiju u glavu, ne smiju u glavu. Ne smiju u glavu. Da je ovo gore. Znači, ne. Ovo vas. Nervirao je to. Ljudi, to je bilo to što se tiče ovog kratkog videa. Hvala vam što ste gledali i vidimo se vrlo uskoro i ćao.